Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nicholas Sylvester di Kampung Dambai, Papar, di kawasan yang agak jauh juga daripada jalan-jalan utama ini. Dan di rumah saudari Farina Abdullah, meraihkan mualaf daripada daerah Papar dan juga rakan-rakan kita daripada golongan non-muslim ada juga bersama dengan kita. Dan insyaAllah kita baru selesai berbuka puasa tadi dan solat maghrib di surau berhampiran, dan sekarang kita akan menyambung dengan program pemberian bantuan daripada KDM Maris Muslim hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita doakan Allah SWT menerima sebagai amal soleh dan akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda di akhirat insyaAllah. Dan kita ini saya ingat sudah ke tempat yang ke-9 ya. Dan kita akan pergi lagi sampai 21 tempat insyaAllah. Dan mohon doakan kelancaran, mohon doakan keberkatan, mohon doakan hidayah Allah SWT melimpah ruah di bumi negeri Sabah ini hasil daripada program yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih dan teruskan bersama KDM Maris Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.